se prenesu svoji osjećaji. Ja mislim da jedna osoba da velike značaj Bosne i Hercegovine može prenijeti kao što je Had uradio u međunarodnom progresu. I što će još raditi? Također što će predstaviti ovaj Bosanski dvor kroz svoju kolekciju. Krasno, mi se veselimo Katarini Kosač i ja vjerujem da ćete i vi prisustvovati toj reviji. Nadam se da da. Hvala vam lijepo što ste bili. Hvala vam lijepo i zemlja vam je prekrasna. Jedva čekam da dođem. Muchas gracias. Todos invitados a España. Venid a España. Pozvani u Španiju. Dođite u Španiju. Sigurno ćete otići zadovoljni. Ja moram samo još nešto da dodam, oprostit ćete mi, a to je ako sam ipak i bio malo ukočen ovako danas u gostioni. Gostionici. To je u principu zato što i na jedan način, Jasminka, imao sam onu nekakvu tremu vaše prve emisije na televiziji Alfa. Wow, bila sam na staroj nekad. Onako malko, to je da kažem onako ljudski, a s druge strane nekad je jako teško biti da kažem u sredini između dvije neke drage osobe. Tako da sam se trudio da nekako to sve prožmem. Diplomatski. Peor. Ne, zaista nije diplomatski, zaista iskreno. Bilo mi je bitno da kažem da izbalansiram to malko, pa eto. Hvala lijepo. Hvala lijepo. La mejor de las suertes. Tiene mucha energía el plato, tú tienes mucha energía. Imate svi puno energije, prelijepo nam je bilo. Krasno, hvala vam lijepo. Drago mi je da ste tako srdačno ugošćeni, odnosno da se tako lijepo osjećate na televiziji Alfa, naravno u našem društvu. Vama, poštovani gledatelji i slušatelji, naravno, želim da kažem da ovaj divan poklon koji smo dobili od španjolske ambasade, gospodin Hernandez što je poklonio, svakako trebamo iskoristiti. Dakle, već sutra ranom zorom, odnosno ambasada vjerojatno radi od 8 ili od 9, prijavite se za kurs. Gospodin Hernandez je rekao stručnjaci rade, dakle, naučit ćemo španjolski i bit ćemo bogatiji za još jedan jezik. Jer ne kaže se badava, nisu Mercedesi bitni, nisu bitne zidine. Čovjek koliko govori jezika, toliko je i bogat. Hvala Had i tebi i vama i veselimo se kolekciji. Ja se naravno želim zahvaliti i gospodični Eldini Nukić. Hvala vam lijepo, šefice kabineta i osobni prevodioče večeras. I a su hija Neira, que está viendo la televisión, ya es muy tarde. Da, i njena kćerka koja gleda televiziju od 9 sati. Da, mora ići, jeste tako. Hvala lijepo i našim dečkima u režiji, za kamerama. Ja želim zahvaliti i Sam Shop Gallery. Imat ćemo prilike se s njima još družiti. Ovo što vidite na meni, to je sve iz Titove 17. A želim zahvaliti i Deborah i Kolistaru koji su nas obradovali poklonu, odnosno naše goste, a i vi ćete biti u sljedećoj emisiji itekako obradovani. Što se tiče naše sljedećeg druženja, ukoliko ste danas nešto propustili ove prekrasne kadrove, imat ćete priliku u nedjelju gledati od 18:30 do 19:30 reprizu, a 26. u sljedeću srijedu. Danas smo govorili o modi, konačno smo raspetljali što je to što spaja Španjolsku i Bosnu i Hercegovinu i ova dva divna čovjeka, dva divna džentlmena koji su večeras bili. Nije to hvalospjev, to je stvarno tako. Vidjet ćete na kraju ciklusa emisija da sam bila u pravu. Ono što ih spaja, to je svakako prvo humanost, pa ljudskost, pa moralne vrijednosti, pa tek onda moda i možda biznis, tko zna. Hvala i našem Edi koji mi je ovako sredio frizuru. Vidimo se uskoro. I naravno, što da drugo da vam kažem, ostanite dalje uz program televizije Alfa. Srdačan pozdrav i do narednog susreta. Ne zaboravite reprizu ako ste one divne kadrove Španije propustili. Hvala.